tandukanye birimo ibiro ntaramakuru by'abongereza aho bivuga ko impande zombi zizahurira Doha muri Katari n'ubundi nkaho hahuriye abakuru b'ibihugu by'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikaba ari inshuro ya mbere ariko izaba izi mpande zombi no kuvuga ngo M23 ndetse na leta ya Kinshasa bizaba bihuye nyuma kuva mu gushyingo 2021 ubwo intambara izihanganyemo yongeraga kubura hagati aho ngaho ariko ibiganiro bya leta ya Kongo ndetse na M23 mu rwego rwo gukemura amakimbirane impande zombi zifitanye bizatanga icyizere ku bantu batandukanye. Ariko nanone amakuru akavuga ko yaba M23 ndetse na leta ya Kongo bemeranyije ko batagomba gushyira ku rugamba ingingo gushira ku karubanda ingingo bazaganiraho ngo nibyo byumvikanye. Impande zombi rero zigiye guhurira Doha nyuma yuko ku ya 18 Werurwe Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Antoine Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahuriye n'ubundi muri Qatar. Reka dusesengure kuri ibi biganiro Gonza. Tukunze kubivuga Kongo yavugaga ko ari umurongo utukura ubwo ni Kinshasa kuko no muri Goma ni Bukavu ni Kongo. Perezida Tshisekedi yavugaga ko atari umurongo utukura utazarengwa, ariko abantu bati ahantu M23 AFC ifite ubwo reka tunareke kuvuga M23 gusa. AFC uyabaye M23 AFC M23 ifite biratuma Tshisekedi yakora ibishoboka byose kugira ngo ibihe bisubire ku murongo cyangwa se agiriye icyo aramira. Ariko kandi nanone abantu bakavuga bati ukurikije ibibera kuri tele ibi biganiro bishobora kutagira icyo bitanga. Wowe ibi biganiro n'impande zombi urabisesengura gute? Ntabwo ndi pessimist kuvuga ko ntacyo byatanga. Birashoboka ko icyo byatanga icyavamo kubera yuko biterwa n'icyo impande zombi zizasaba. Ariko menye yuko ibiganiro byaratangiye. Yego. Ikizaba ku itariki 9 nuko impande zombi zizaba ziri muri sari imwe. Okay. Buri muntu ageza ku wundi ibyo yifuza. Ariko baratangiye intumwa bose barahari. Bisimo yageze delegation ye na Kinshasa sinzi abariyo ubwo hazashobora kuzaza n'abandi, ariko hari ibyo bamaze kuganiraho hari ibyo bamaze kwanga. Kubera ko umuhuza ajya muri sara akabwira abangaba murashaka cyangwa ushaka ari mu hoteli atandukanye akabwira ati murashaka iki, akagenda abangaba bambaye ibi. So iyo step yamaze gukorwa nabo bivugwa nyine wabonye n'umuntu uvuga yuko impande zombi zemeye ko zitazatangaza ibyo barimo gusaba cyangwa bari kuganiraho, ariko batangiye kuganira. So itariki 9 nubwo bazahura impuzo zajya hagati bajya kuri imeza banaje kuri imeza buri muntu avuge icyo ashaka. Hari kumvikana modalité ubwo ibyo biganiro bizagenda gute. So birashoboka yuko hashobora kubaho ibyo bumvikanaho cyangwa bidashoboka, ariko ikintu cy'ingenzi nuko ntabwo wareba ibiganiro bya hagati AFC na leta ya Kinshasa ukirengagiza yuko iriya ntambara irimo inyungu z'ibiguye mu karere. So naho hagomba kuzaba indi process kumenya Burundi buriyo kubera iki, burifuza iki, burasubiza gute, u Rwanda buriyo urifuza iki, urasubiza gute, Uganda iriyo inyungu zayo zigaragara hehe nayo mu gihe kiri imbere bizagenda gute, Tanzania nubwo iri muri SADC. Yes. So ni process itazabimwe. Hari ibyo Rwanda na Kongo barumvikanyeho. Angola bagomba gusinya tariki 15 z'ukwa 12 ariko bitashobose, ariko principes zimwe na zimwe zirahari. Urugero n'u Rwanda ubu rurifuza yuko haba icyo bita security guarantees, kwizera umutekano w'u Rwanda mu gihe kirambye, atari yo kuvuga ngo FDL turayinesheje mu cyumweru cy'ibihumbi 2000 ariko nukore ntashira umwaka cyangwa 2 yongere bigaruke. So ibyo ibizaba Katari n'ibitazavayo bizasaba ko byunganirwa n'ibiganiro bireba inyungu z'ibihugu zo muri aka karere. Hanyuma ibiganiro bibaye nyuma y'ibyo tumaze iminsi tubona kuva mu 23 yakibura intwaro, hari intambara zikomeza zagiye ziba ibicaje yigarurira, ariko
itarafata ibice bikomeye muri uku kwezi muri uyu mwaka turimo nibwo yafashe ibice byo mu burasirazuba mu murwa mukuru wa Kivu y'Epfo na Kivu y'Amajyaruguru. Abantu baravuga bati uyu mutwe urakomeye, n'abasesengura iby'intambara bakavuga bati intambara iramutse nanakomeje nta resistance ikomeye babona nk'iyo bahuriye nayo Goma, kuko Goma hari abarundi, hari SADC, hari abacancuro n'abandi bantu batandukanye. Kuri ubu mu ntambara nta bacancuro barimo, abarundi hari aho bari Uvira bariyo, Warikare bariyo, bari bameze nk'abagoma. Abenshi bari mu bujyanama no kuzana logistics, za kajugujugu, zana ibikoresho. Ndakeka yuko n'abatwara za drone ashobora kuba abacancuro, ariko abacancuro baracyahari, ntabwo bakiri benshi ariko barahari. Yego, icyo fronte ya Warikare n'Uvira barahari. Abwo hari ababivuga uko nguko bafite impamvu bavuga ko resistance ikomeye cyane ari ya Goma. Yes, icyo vuga nibyo. Ingabo urumva ingabo nyirizina za coalition ya FARDC zarwanaga zatsindiwe Goma. So nyuma ya Goma bisaba izindi mbaraga nyinshi kuri leta ya Kongo kongera kubaka igisirikare cyo kurwana. Ikibazo nuko leta ifite nibazo bitandukanye uko mbireba. Ikintu cya mbere Kongo ni igihugu kinini cyane. Umuntu wamazaga kukiba byatwaye igiye kugera Minembwe. Ndabira urebye ibirometero birimo abari kure cyane, kandi birinda cyane kugenda ku mihanda izwi, bagenda mu misozi, ubwo bagenda n'amaguru, imodoka barazisiga. Urumva nabo bafite abasirikare bahagije. Urumva ni ukuvuga ngo bebeje kugira ngo bagiye Kinshasa bakeneye abasirikare 100,000. Gutoza abasirikare 100,000 muri ideology ya M23 nabo yemera bya bindi gufata umuntu ukamugisha icyumuri cy'ukamuha imbunda. Yemera gutoza umuntu neza akaba umusirikare ariko aramutoza na ideology na strategies, kumenya ararwanira iki, kumenya discipline, kumenya yuko umushahara udahari azakomeza. Mukongomana barabona adafite umushahara we. Yego, ndabona bana bagira andi madolari bamenaga mu kirere. Kuki M23 ntabwo ihemba none kuki ariko bakomeza kurwana? Kuki bafite iyo discipline? So bisaba yuko bitwara igihe kugira ngo utoze abasirikare bahagije. Cyaka ikindi kugira ngo naho wafashe uhayobore, kubera ko ahantu henshi cyane igenda ifata ariko inyuma mu misozi mu mashamba agasigarayo Mayimayi wazarenda FARDC na FDLR hari ziri mashamba ya Nyiragongo. Hari n'abakuramo imyenda bakivanga mu basivili. Yes, bakivanga mu basivili. So bisaba kuba ufite n'uburyo bwa politiki bwo kugenda wigisha abaturage abatarayoka bayoke, cyangwa ufite n'imbunda yayihishe iri mu cyobo. Muri go baracyahisha imbunda cyane. Icyo ni bitewe n'ibyo dusobanuriye uko barwanye n'uko bagikomeza kurwana na strategy bafite. Ukareba na FARDC impamvu zayo, uko yerekana nka victim washowe y'intambara, uko yerekana nk'umuntu wabaye aggressed n'u Rwanda n'ibindi bice bitandukanye, no gukomeza kumva amahanga bumva mu nama mu kanama k'umuryango w'abibumbye. Ubona ko benshi bari kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibihano bifatwa bari kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri ibi bihano ninde wakungukira kuba byaba kuba baganira? Ninde wakungukira kuba byapfa ntibaganire? Okay, M23 kuva yatangira kurwana yahoze isaba ibiganiro, kandi kumuganira bivuga yuko yishimiye ko ibiganiro birimo kuba. Leta ya Kongo yahoze ivuga ko itazaganira, ubu yemeye kuganira kubera ko kuri tere yaratsinzwe. So muri politiki yabo ntabwo barumva impamvu baganira, ariko baraganira kubera ko bakeneye ibiganiro kugira ngo basaba bakomeze kuba leta. So impande zombi zabyungukiramo ibyo biganiro byatanze umusaruro, ahubwo ashobora kuba ari izindi impande zitifuza ko ibiganiro byateza. Kubera ko politiki ya Kongo umenya yuko atari impande ebyiri zihanganye gusa. Hari ni opposition isanzwe ya Tshisekedi ya politiki. Hari ba Fayulu, ba Katumbi, ba Kabila na société civile ba Mukwege. Hari abakeka yuko ahubwo ibiganiro biciyemo M23 na Tshisekedi bashobora kwishira hamwe, ahubwo bakomera cyane ku buryo babandi batagira imbaraga. Niyo mpamvu se nabonye mu ejo mu byo batangaje baranziriya coalition kuriya kwihuza na Tshisekedi
aho bavuga bati dukwiriye kugira ibiganiro bihuriza hamwe abanyekongo muri ibi bihe ba Fayulu ndetse n'uruhande rw'abatavuga rumwe na Kisekedi. Erega na mbere M23 kunja kurwana muri mu mpera za 21 muri 2019 habaye amasezerano baranayasinya ku ruhande rwa M23 rwari mu Rwanda, ni ukuvuga baruniga na Bodo Ngaruye bari bahungiye mu Rwanda. Kubera ko igihe umubano wari umeze nabi leta y'u Rwanda yabigeze kuri Tshisekedi yabibwira ariko hari abantu bakongomani bawe bari hano, hari ibiganiro facilitator yari ukuriye intelligence y'u Rwanda yo haze Colonel Karibata na dosiye hari ibyo basinye. Byagaragaraga yuko iho bishirwa mu bikorwa byajya kongera ingufu Tshisekedi. Kubera ko Tshisekedi yari afite yakijya ku butegetsi azi yuko yagiye ku butegetsi afite igisirikare. Kabila ashaka umutegekishiramo. Aravuga ati kashakisha abantu bamfasha. So ubonye nibyo bari bumvikanye hari yuko M23 yakora batayo cyangwa ebyiri cyangwa eshatu ubuni brigade ikajya ikifatanya n'ingabo zahoze za Bemba no kuvuga harimo n'abamobilitist bakajya hafi ya Kinshasa umunsi Tshisekedi yahanganye na Kabila akaba afite abantu bamurinda. Haba sabotage kubera ko abantu bari babizi bavuga oya Tshisekedi nabona abantu bazi kurwana nk'abanga bashaka kumurinda biburizwamo ayo n'amateka azwi. So n'ubu ngubu bashaka gutekereza yuko M23 ni yunge na Tshisekedi kubera ko baba abaye alliance ikomeye cyane. Ariko ikibazo gihari na amateka ya Tshisekedi yemera ibintu nabishije mu bikorwa. So ninde wamwizera ku rwego icyozi mu byo icyozi cyangwa icyo nekereza na hamwe AFC M23 ya negosia yikuraho ububasha bwo gukomeza kuyobora muri Kivu. Yaba yikuye impamvu yashinzwe n'impamvu y'u Rwanda. Ariko tunende kubyo bakayikora bari kuvuga bivuze ko mu byo bazabasaba nabyo birimo niba bakayikora bazabisaba ariko yavuga ati muvugoma kugira ngo Sadek igende ntabwo muri icyo kintu mu biganiro ariko menye yuko nayo 23 amakuru nkaremeza neza yasabye ko Tshisekedi ava ku butegetsi kugira ngo muri condition za mbere nawe aravuga to yamwe bakorangiza manda ye muri ziza kubiye ko abahuza bagenda bava muri hoteli bagenda bagahura mu bintu byamaze gushira ku meza harimo gusaba yuko Tshisekedi ava ku butegetsi. Urumva igihe n'amananiza ngo M23 ivyo kugoma nuri yazana amananiza ngo Tshisekedi nawe ava ku butegetsi shobora itayiza bacu. So mwese mugasanga bidashoboka ngo izo ngingo mukazivaho mukatangira kwegera izishoboka. Ariko bitewe n'icyo M23 isaba tunarebye n'andi masezerano yagiye abaho ku nshuro zirenga 4 nimba atari 5 mu myaka yatambutse, urabona M23 kuri iyi nshuro inyurwa nibyo Kinshasa izayibwira dore ko hari byinshi babwiwe nkuko twagiye tubibona mu Rwanda ubwo hari abajyaga gusinya bakavuga ngo ni ibipapuro gusa tugiye gusinya ariko ntabwo tuzabishyira mu bikorwa. Byagaragaraga ko batazabaho uko babyifuza uretse gukomeza inzira y'imbunda. Urabona M23 koko izanyurwa nibyo Kinshasa izabaha abaturage babo bagataha bakareka gufatanya na FDLR yakomeje kubicira abantu imyaka n'imyaka bakavanga abasirikare babo mu ngabo bakanabubaha. Urabona hari FC katuvuye FC muri rusange kubera ko FC wirebye ifite bisaba biruta ibyo M23 yasabaga ikibudagana. So hari ibyo FC M23 itagomba gusaba Kinshasa gucura abaturage bayo ubu biri mu nshingano zayo nizagira umuntu n'umuyonja kubisaba. Yafashe ubutaka hose abakomose yagize Fizi urumva. So ifite inshingano yo gushyiraho ubuyobozi n'umutekano kugira ngo impunzi zitahe. Kubisaba Kinshasa waba uri guhemukira abana bose baguye ku rugamba. Kinshasa nta capacity ifite nta bushake ifite nari bizabisha mu bikorwa. Ahubwo iyo ngiyo ubifata nk'ikintu cyamaze kuba reality. Ahubwo Kinshasa akazi kayo ni ukwemera ko iyo reality yabaye yuko ushinzwe umutekano mu za Kivu cyane cyane muri territory impunzi zikomokamo ubone Rushuru, Masisi, Nyiragongo na za Minembwe n'ahandi kari wo hashinzwe kari wo uzashira umutekano kari ushinzwe no kurinda mu gihe kitari cyavuga niba uri imyaka 23 bene ukamungana imishyikirano yabaho intambara ikarangira hazaba harimo clause yuko M23 ikomeza kurinda bino bice ubundi muri agreement zabaye mbere
byari birimo ariko ku bufatanye iyo agreement ya masezerano ya yo kwa gatatu tariki 23/2009 yego atigeze yubahirizwa yanatumye habaho M23 yego yateganyaga yuko hashyirwaho ingabo zihuriweho ariko na batayo zihariye zo guhaje FDL zagomba kuyoborwa na Bosco Ntaganda nubwo bamakengo babohereje muri Kivu y'Amajyepfo so byagomba kubaho igihe kirekire ariko igihe naza umoja bakabemeranya se bakahaguma ari abasirikare ba AFC 23 cyangwa icyo gihe bakoze mixage bashira muri FARDC ariko bagenda bagafata komanda wa CNDP kuko icyo gihe nuko turiye tarajyaho umwe akaba boss cyangwa bakabata wa FARDC akaba umwungirije muri mu Kivu y'Amajyepfo urumva Makenga yari yungirije ujyamo ni Delphine wabona bigeze bishe bamanese itaga Delphine kahimbi something urumva so nabyo harimo iyo logique kugira ngo hashyirwe umutekano urambye kugira ngo impuzi zitahe nabo byagezweho kubera ko operation nyinshi zagiye zigarukira hagati okay na hamwe hari interamwe barimbose bava hano Masisi ya hafi no muri Rushubya Nyiragongo bagenda za Warikare baracana hari n'abarimo kurwana bamwe abenshi babe n'abaturage bamwe Kongomani bavano bajya muri politike ibyo ubwabyo ntacyo bitwaye ko barabaye abaturage ikibazo kiba bamwe gusigara bafite imbunda bafite imbunda no kuvuga barazikoresha kugira ngo bahutaze umutekano w'abandi bakabaye bari kumwe ariko aho bigeze n'imbaraga byatwaye n'ubushake buke bwagaragaje na leta ya Kongo n'ingenga byeje ko ubigeze kuba ku ijambo rya Perezida Tshisekedi ubu ntabwo bisaba yuko nabo byaba ari byo umuntu akizera Kinshasa kariyo izazana umutekano kandi ibashigikiye abantu batemera yuko abarwanda fona ari abakongomani hari muyayo warimo gutwitinga ashimangira ibyavuzwe na n'umwe mu bita bami bo muri Rushuru muri Jomba avuga muri Kongo n'abanyarwanda babayo ngabaye abahutu bavuga igihutu so n'abanyarwanda babayo so muyaga akabitwitinga urumva so igihe kiriyo iyo ngenga bitekerezo akiyo iyo myumvire ishobora kuba atari urwango nyirizina ariko aribyo bishimisha abakongomani ariko kuri tera hano muri East bigira ingaruka ku mibanire y'abaturage niyo wa mugabo muri Kivu y'Amajyepfo bitikwire bitakwire mu deputy akivuga bya bindi yavuye ku banyarwanda ajya kubatutsi abatutsi bose n'abatutsi kubashi yezo ubundi yari yibashye abashi urumva no muri Rubero no muri territoire zimwe na Beni abashi bakora ubucuruzi bari bibashwe muri iyi minsi bavuga ngo nabona n'abanyarwanda urumva bareba bisimo ko ari umushi bakavuga so igihe kirimo iyo myumvire biragoye kugira ngo ubuyobozi buzaturike Kinshasa aribwo buzakemura ibibazo bagifite iyo head speech so bizasaba yuko ari M23 ibyikorera nijya no kunegosiya igomba kunegosiya komite cyose sinyivugira sinzi n'ibyo bazavuga ariko nayo nivuga ngo ibyo yarwaniye ibishize mu maboko y'abandi ahubwo batanayirusha n'ubushobozi n'imbaraga zo kuzana umutekano FARDC nabuzagera capacité mu myaka 10 iri imbere kubifite ubushobozi bwo gutunganya hariya muri East niba M23 igaragaza ko ishobora kubaka ubwo bushobozi so niyo igomba kubikora hanyuma kuba ibi biganiro byaba ko haranditse nta gihindutse ibi ni ibiganiro biri match anticipated birategerejwe cyane n'abantu ariko kugira ngo bibe basabye ko habanza hakaba hagahengeye M23 bivuga ko giye ku position zayo muri Warikare ariko tuvuze ko agahenge mu buryo buziguye cyangwa butaziguye kaba kararenzweho ntabwo twaba tubeshye twatangiye kumva imirwano twumvishe FARDC na Wazalendo bagaba bitero kuri Warikare twumvise mu bice bitandukanye naho haba intambara twumvise FARDC nesheje M23 kuba hari bitero yarashe twumvise indege yarashwe Kigoma nubwo nta makuru atasuzumwe kuba ibiganiro byaba mu gihe turi kumva agahenge karengwaho bifite amahirwe angana guteye Gonza ntabwo wahita umenya yuko amahirwe ahari
nuko angana muri iki gihe ni ibiganiro bizaba bishobora kumara umwaka cyangwa ibiri. Niyo bibika neza ibiganiro byarangije intambara ya Kongo ya kabiri byatangiye Rusaka, na mbere yaho bagiye Sirte muri Libya kuva 2008. Bitangiye 2008 amasezerano nyirizina asinywa 2003. So intambara hagati yarabaga, ariko haza kuba agahenge gafatika nyuma y'intambara y'imirwano yabereye Pweto. Pweto yari mu kwa 12 mu 2000, mu mpera z'2000. Agahenge nyirizina of course haba ingaruka zabaye za Pweto, nuko Kabila muze yishwe, yari consequence yo gutsindwa kwa Pweto, nuko yabyitwayemo. Kabila Junior yagiyeho hatangira kuza agahenge n'ibyose, ariko ibiganiro bitwarigiye kubera ko haje n'imande zitandukanye ibyo twavugaga. Kubera ko ntabwo byari hagati ya leta ya Kabila na RCD na MRC. RCD kubera ko RCD yari yakisimo bice ifite RCD Kisangani, RCD Goma, nazo zindi z'abanyambisa mwisi zabaga za Bunia. Icyo gihe hajemo na political position na ba Tshisekedi Etienne ise wa president nawo azamo. So baza nabo bafite ibitekerezo bitandukanye n'ibyo basaba bitandukanye. So n'ubu ngubu agahenge henshi karafatika na mirwano wavuga ikomeye ihari, nubwo hari barwana hamwe na hamwe, kubera ko biragoye kugira ngo leta ya controlling abuza abayishyigikiye coalition, kubera ko mayimayi zifite influence ubu irimo iragabanuka cyane. Kuva batsindwa Goma, mayimayi zongeye gusubira uko zari zimeze kera, self kuba autonomous kwigenga. So adije barwana n'amabwiza babonye aturuka hari hose. So izo factors zose zirimo ibiganiro bitwara igihe. Umuntu ashobora kuzibaza se ibi biganiro bishobora kuzatuma na Kongo noneho wa mugambi abantu benshi bavuga ati ikibazo cya Kongo gishobora kuzakemurwa na balkanisation. Umuntu yakwibaza se iki nicyo gihe, ni byinshi tuzagarukaho.